warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 4 akan mempersembahkan sebuah nasyid yang bertemakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Peserta barusan tampil tadi atas nama Siti Damia Patricia Canuran, Alisa Idara Pakulica, Farhan Asyikin Canuran, Reka Kasturi Rey, Ananda Asyifa Jijil, Elia Ariska Sago, Azalia Rizkina Ugadei, Aisyah Aurelia Jifa Ugadei, Amelia Daya, Auliatul Husna Daya, Fida Latifa Daya, Haifa Fabia Daya, Idatul Maula Sago, Khairul Munira Rey, Nurul Fadilah Daya, Nabira Askia Palung Ngalio, Nabira Rasis Daya, Maisha Takia Canuran, Putri Nur Faidah Pakulica, Raubatul Jannah Canuran, Raubatul Al-Husna Palung Tengah, Sania Latifah Daya, Titi Nur Khalida Palung Tengah, Saya Ufrida Furna Canuran, Zuhra Kemala Jijil, Syaratul Munira Canuran, Kailaul Khairaisa Jijil. Perwakilan kelas 4C. Dengan berhasilnya peserta tadi, maka berhasillah tingkat ini. Kemudian kita lanjut